Adia echo and na die konso ampa die echo papa die ko ne bon konten ekwakwahwe samon hye die ko mame die echo I was all shit because I know an echo Dieko bedi mekina ube huru dieko adofo na so bia yasan ehia wo dieko so ndini di abna Ghana program wo hwe dieko na yenya mpanyifo so nko bia ho ha adwene be radio bi the new mercury okotena ho pa na se Dave kasa na bra ye twawa utifia ye mbehyew papa ne de yenya ne fia nya asem keto ka asa na be start program he muni nse ye woni ama mienu aye wo program no so etoda ye kika nsem bi etoda ye di konkon ye tisi ukrom ni abeka ye no ye moyenko ne yenkohwe ye bai beto adwumade no so bedi mekina me ma huru dieko ye wo come segment na ye juicy and na ye kon celebrate so mudi odoma ne ye fe omudi odoma otim se odo we die kono Stacy ene ne kunu ochiame kofi mudi odoma ne ye fe and number 4 eye na mama McBrown oni ne kunu odo na mudi ma ne ye fe say o show mo picture da manim ha say kenta ehye be ma no na na makenje mi tu chama wate number 3 eye na na you gifty auntie I love that auntie too much oni ne kunu wama wa we ne efe kono keke straight up to number 2 ochiame kunu we mo modo ye fe. Number 1, the only man who comes like Kakai. Shatawale, and then you will teach a mamma who order your fair. You will come segment and the other bremoni. Bye. Someone who ye, one who said ye kind so yentro, the open us say here so need the first no. Ye be young come to be waha. None best Davy or ha, Genu. Papa, waji Mercury abosi. Papa. Bibi, I okay, dear. I view also. Sir. Ain't no afa madam ekoye nne nkomo twetwe ne ye hwe bi say distance relationship and I say distance marriages Dave eboa me da say na a very good question no obisa no distance relationship no ebia say be obi tie na on tebrofo a ne nyina ye say wukunu tia na oso tia say ya brochi memu say ye Ghana memu one wukunu ntenko a we call it distance. Na me say ye kinyaka distance relationship ya na obi di na adwensi say wa ma no ne na wa hanko a na ye distance o ba me to me say no yiri tifie na ote abrosan so no no te form kra is distance. Dave that distance you think the 10 minutes ane oh no only within your hand reach and you know is sia nti ha ngo atonsu ivy wo ehefa katas pankro no obeba okay let me tell you something say you me kan fie num fie du omada eno de enya kura eno de enya na said na me kan no ye be taking a step by step abroche you say enya ne wo enya kura on say abrochire edie no in the first place no ye musa say hwan na hihia aware enyankopon entino is viewed as a very noble institution enti wo koma de oye no de manual to ho the arrangement to ho also oba enjane ma ne papa be ma enjane ma ne papa omome baako that means they are going to stay together yes and no sa no hye no but ebi atebia bi ntino be ma na kodi baby oba na kodi baby how do you cope ho no na say problem na bedi that is what we call distance relationship okay and ye ba no second ayina na ye busa say be ma ka wasede pa ne say yours is to love and to take care of the family oba so or your helper enti wadi die mu ne masiem ene so bebre ne ho ase ama wo ene oba de na afi eventually nkola bebem nkola so there is to obey their parents sa na nyankopon hye no wanga se be ma ntena brochire oba ntena Ghana enti hono de ene ne kan se nye kura ena de enye number 2 no so ye ebia wote pankro no na ukunu so te se be ade mrata so manso na sebe kojo don zero apajanity wo de enye within arm reach bia no distance me to me oh say at the end of the day no okay me nya obada enti mo so mo ade ni timi na no say be pija na say e be sheki ya na say e be fo otwala yo jigi Ivy kakra be no be kan fa ho me so kakra me kan fa ho ne say me to say dia me bra yi kai enye ye cha me ka say enye ne say wa o hwe Xmas de we de ya ye ya
menya na ka my husband wa me nchen enso so what you say enti no enu momu die say wo de na enya kura ni enya kura ni bia so what you say so that because you say the other one ne there at least ofa phone fra obeba no dum na bedum ba be sa so kan ya so de dum a yetimi esa so a kro na be sa ba enti but se kwa bro chire dia to come no edi enti ende na esa enya kura e no ni paper and no be 25 years who years okoba no aware uzi say honestly wa ma me ra o kakra o say said the man yeah the say yes a rinchi na ejanka na man de say osika say man ho oh my wait this so na baby e vibrate na baby ba sacred me the pressure of frost another boafu say bomb David eboa e ma wa regional e ma dobam oh honestly abroche de na de moi e ma intruders baby rerem but intruders yeah oh obviously sister we are sure onka but we share obi o honest pa o we just intruders be rerem oh yes hwe obi o ha ho na ebia ne kunu very fresh and nice guy bo abrochire odo no all right and only one thing about relationship they say the more you talk romantically I don't know the wadwin si bibi so and it was a bear man bit ma set tone no but oni ha na why they or do the do enti hono and as a young boy bi so adwuma mo no fresh and as a fie no team no kra boy bi ta hye singet na bet ya peja ase na ase oba no hwe akono bone ade ti no sa no timi ase be hye mbob ma me am hye han bob ura ho na otimi elanchi latest pants bi se bra hwe awe fata me mata so efe ai o ba je no kala me nyintum da onko me obi ade kuta be jo beka I kuru ba se on YouTube me na me ka jo na ko on YouTube and so okay me de obo me nyintum this one cut that na emom no man obi am say hwan na show bag mom kan say o say nyame adom so na show bag ebi no ya no obe deny na emom inwardly she knows intruders will enter o say nyame adom na hye bag yes bag e ka ko jin krato be beto adwumade ni so hello your friend is of mama na Hayford me yen century me say actress and nyuma hodo pii ekeka ho and na madwumaden ti mapo me den ho hia me papa na se bad mapo me den ho dia eno ane Jifax mixture bonje Jifax mixture nti minisisi yare bia eye so flexible baby a wo beto afa bia mitimi gina pabo atenten so just Jifax mama your best mu ankasa minia bema ebema ho so wa ye bema mapa senti a meji Jifax mixture tumpre kopani say eduro no ho te ye de afa abefu nimdie kwan so eni fidie wonwosuom na aye ne frenchem kroje ye no nti mayeresa de eno wane Jifax mixture edure wo benya bi wo drugstore eni herbal store bi ebe ho na momitie enye ma penfo oba a o ma akwala nofo ana akwala a onyanya emfie dumienu Jifax mixture pa 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 we chabia na maniaje we chabi into maniaje rough me num be mama humeka menya humeka ntima e fine I don't go for me go ade fine I don't go for me go ade fine I'm gonna maniaje rough ade fine yeah they are buying you we no na ye we chabia na e fine when be you I don't go every day no na num I don't go for me go Mofra wondi enfiedu watch. Ewo drinking sport beer. Adonko bitters. Edemu fua. Ya kanfo tomado mama manfo saa ma obi obato saa tin se wotwa woni kura hwe wonsa nifa edan yegu ha nyina ye tomado mfo ne toma nkrofo a o ma asisi o madan a obi ya mi so obohwe wa mko ba bi pa na ya bo no bra tomado to asasi sia every tomado real estate and construction for na hold no longer the same bia
and so broadcasting kaso fako kaso papas kaso labi any miamia who drove bebre tomadon real estate and sasi papa fee can turn the pavement to white sand. Yakoko jenkrato aba fi no hwedwumadi din de dioko mi anti dwom ndin di abanaga ne mpanyifo a yanya befia e best Dave ene yenua Ivy si Ivy asantoa na njanze ne kunu din wase sister madam na no ye ka ho asa be kan se Mr. Dean di yengogol ija de yako ya be ka ho asa Ivy se ukunu wa bonten en kan se wa tu kwan o menwo no so wo fie na nkora no so bebre stubborn nti eba se ye tete nkora na wo hwa eye se ba tan ko a single parent wo be raise nkora ntete ye wo nko a eboa eno mo die na me anim ni mada ne nko a no aya na emu a because drew baby a aya na wo se father ne so ye dey ebe mu bi nti eba nkora ne ntete ye ne mu a to me ni die emwa se fada ne wo abonten na madane e wo fie ndisisi ya da wo UK sisi onyimi a wo be wi ne sa ahino ntete no wo be ne de ya wo be ma papa no oni akora na akasa abiribia atia no se hwe yi o manye sei o ya meye o sei ana sa akora ne nsuro bi firi se ne papa ne nchen oh meme mom die me de be hye baby na se no e wo se me ne fada ne nyina no like akora ne nya fada love Emma papa no until anytime bia no me start say osano omo be kasa telephone so obeye say na mi wo gidie so say papa ne so be ka ensem de ato akra ne tim akra ya akra bone no ne papa kasa wi ole meni ngina hoyi osin so we nyo say ada ma men kanhwe de bodwen ho say esi na de metima kan say on say me point bi ba say marriage it's about roles. Oba na yemuza se ne de ne so obetete nkola na na. Bible say bema a head. So if you are the head, you ba enipaduam kra e train the control bibia. Wakoma betima ka je say koyewe, but say train am pene a it will never happen. Enti wo bema no, wo na wo chinchim stia no. Because wo na wo do ba no. Na wasa take care of the family. Taking care of the family no, providing for their needs and providing direction to which they should go. Enti be ma ni ha no na se te de nipa no atwa ntia free so yemuza se he direction be no obeko wayward nko a enti be ma ni ho ankola atetie mu no atosin kese pa me kai se yankola abrem kura no ye ma me mu di bone a na papa tu kwan wo de won che wo be na otwekwa yetimi pile wo bone no why we papa ba e be ka enti ano se udi bone ni cha papa ba yetimi bo be 4 days ye bo na yakohome e kira ye se wo sa ko bo a me ofufu na no se asaso mu enti no the man is the head of the family. A trainer na control ni peduano. Adwene anamo bia a trainer na de wotu. Enti no se be man ko di ba bi na ko ba se oba no na en provide those things there. In fact na chia. Anko ye kura. Enti we encourage youth here be. Se obi nko ware obi o wa abonten. Ase ya aka ho menim de enti a. Bia na ma me fo no so ka ho. Bia pese ne ba nware. Boga. Isani. Adentia. Yazisi kani ni pankwa. Elubare kan. Se obi so wo Ghana na se baabi a obenba no o skapa. Enso ma me ni ti boga buma na ko ware boga. Say honestly, ye ka se obi e boga. Enne na asa aba from kaka first na boga nye izo. Ne modu. Ene modu. Ye ka se obi e boga. Wa nya hwe kura ne ne wedi kaka obu a okoye chenge but abrochi obeba no asesa na wa fresh. The color at the same time no the trouser kesi here the beba and you know pounds and dollars no and also ka crash ho enti boga ba girl ho anaza oba yire ho oni ahoto because obo shaky system na ma wa no onko ya only chance it's not boga ya dey be holding high esteem but se wo pe se wo check no as to nkolanti tie mu ne the okekan dia na marrying a distance relationship say ukuti aboche 12 years 13 years masa before you realize no oba ne betimi abeye we addict or your oba so almost afei waye ba ko na omka na jese wa nkana na say ebia say omka boafo omse ba we fa na boafo a we say on the ase area o hu nipa mo bokama oye ya na say wa hwa boafo oh now beba na oba girl I say what is the essence oh na za brochire hinska na ko pe ni nya kwa sa enti no
the only advice I made to the man is I want to any bonnet. Now susu check. Susu check. At least let's say every 3 or 6 months no. Now to me ba okay. And I possibly cry and yeah. I'll take it to board na ina fe. I feel so cry still intruders kakabi remember omo no so. Na how we are saying am for be we di kakra but no. Oh yeah. Me ha wo wi ankrofo di. Oh that I'm so wi ankrofo di. I said you man you. Oh and I won say. Me am wi ni o na nkofo wi ankrofo di me report to mama. What you say? Me a dey wi ya. Dey mo bro say we president akrofo ye don bebro. Eti ye wi ankrofo di di ma. So mo kire mo anu ase na case ye do so ha. Case ye do so ha. Eti am for can am for papers. Very serious. And I know na utra anye kwa na bia. Nipa no so na adwuma ko techen wa. Eno so say topic for another day. Oh yes, sir, o wako. Oh you think you are the man. But yeso won ko obi afo mu a. O se won ko na yekuafo. Before you realize boss yakofa boy ohoro ka ofie we. Ana say ba ko ya de bia ogina park so boss Sunday special. Eti ni pomadi. Now what you broche na make us say away ni ade. Ube hia GFAX next. Okay, GFAX. Fine. Ejina mo ana don ko na sisie no. Ano na ndi wajema na wan fasa lawyer no. Na o anim ko na ayede. Eno so fasa lawyer na etimi ya. Oba timi to asase wo. Domando real estate. Wan dey easy. Obi fra ko anu wan kasa yie na bi okofra o Dave o tuka e friend bra na o bra. Oh yeah. Oh yes. Oh no no dey oka. Na emom no. The moment you put a lady in a mood, you put a man in a mood. And nuntina, edu baby a wanya careful like fie. Most a maid and now baby kura nka onfa susu se ukunu be fa no. No afa no. Owura te bia bi mu. And o twa na ni entwa. And I'm seeing the absence of the cow no. The butcher can murder what a cat. There's a hope eyi na ntwie no wanya okra ko otime chinishem. And e kuda hwe be china. Oh ade no. Eti ade no there was a maid kura no de amono. Na kofa nsem bebre. In the distance relationship ni dey omon check it. Na by Abraham make ka baby kakra nsha ha. On say sa be mati baby oba ti baby no. Me hu ne say e man na ye sa wo mema na chi no. Omo no monye ready say ombe ware. Omo be ware. Obi wo ho a hu say e bia abra kru wa broche wode ka bia abra ne ti ma me so me peboga no fa bi mre me. Enya ware enti no ye dey okọ. Etire so nyepe. Sa enti se wote ho na sa wo wai wadwe se wo ware be ma ne neti one ne bobra ne wo ba bia menya sure say obeka sa wodru ha. Me dey yeso na nya ni bre. Oh say na me just say wo ya na namfo sem ka ho. E ma no. Afekuo no. Afekuo no. And on say na ya asem no. Say kid pa ba ko bi. Because enya ni bre o. Another for yankochu so okuno ni ha we wante yankochu no twitwa don ko wa and on besides no ba na so o ka kire enya recently na minim say on say mema timi hia na ye kire girl we dey say ma so timi hia ye bi oh this guy na adwuma no jack koye o and we ka say nyina na enti no e ma na omukumu abroche no the moment I obey advert ma be bi no guy we he must be good enti ene no so start no you can personal experience enti no ni kunu obabi wako bet my point blank why so no kunu ni pan so se mudi nkomo mo pass bra hemi ni nkomo de henyawe nkomo de henyawe yes ayi di pedua no na adwuma ye nkomo ne de ni pedua no na adwuma ye papa jenkra to nkomo ne de hello your friend is of mama na Hayford me yen century me say actress eni nyuma hodo pii ekeka ho enna madwumadin ti mapomi den ho hia me papa na sebe mapomi den ho dia eno ane GFAX mixture bonje GFAX mixture ti minisisi yare bia eye so flexible baby a wo beto afa bia mitimi gina pabo atenten so just GFAX amama your best mu ankasa minia bema ebema wo so wa ye bema mapa senti ameji GFAX mixture tumpre kopani say eduro no ho te ye de afa abefu nimde kwan so eni fidie wonwosuom ena ye ne frenchem kroje ye no nti ma ye resade enu wane GFAX mixture edure wo benya bi wo drugstore eni herbal store bi ebe na momitie enye ma penfo oba o ma akwala nofo ana akwala onyanya emfie dumienu GFAX mixture pa. Michabiana maniaje
Chabi intimate ya de rough. Me no be mama humeka. Me nya humeka intima ya fine. I don't go for me coy. Made, ade fine. I don't go for me coy. Made, ade fine. For me kona me ya de rough. Made, ade fine. Ya de abani nu we no na ye. Who chabi ya na ya fine. When the baby I don't go every day no ne manum. I don't go for me coy. Made, ade fine. I don't go for me coy. Made, ade fine. For me kona me ya de rough. Enyema emofra wondi enfiedu watch. Ewo drinking sport biere. Adonko bitters. Edemufua. No wo dwumade din de oko me anti dwan din de Abnagana nne nkomo twetwe ya twetwe ne se eyese ba ana be ma be wo baabi na ohu kani so awo baabi aware no eboa anase moa ye beda ya boafo ase ye da Gfas Herbal Mixture fo ase Adonko Bitters ene Tomandom Real Estate and Construction ase se ba so dwumade ama na ekoso pa Gfas Mixture o se papa Adonko Bitters se fa me ko Tomandom Real Estate o se asase pade se wan to Real Estate hade ya ene mini ejai asase a ho ni amanso wo hweye screen ase ya be numbers he any location ni nyina na ho mesre ofa no ne be entwetwe nkomo kama pa Dave no work an se mo si dey say na me can be say this time man very point blank me ni mo bia ne kruti abrochiri na me amadamfo bi highest nyesa no body anga me body producer kora na oba ne ba ne ho a omo play romance no afre ne kunu abrochire na one ne kunu mom phone sex na odi it na say obi buawo nti at the end of the day no once wo nti na make be say nipadua no na adwuma ye no nti obi nipadua na ye adwuma no ha na wo de voice ne wo no keno so wo baifo oba ti minya na fa be ma na ono wo atwempana so die no dwene ye sa na every time just this time na ye ntiase eno mo fe na ntiase yete ye ho ase wo okunu ye nne sa no ntimi haw na onim de ya be ma no fra broche ba wan hwe oni we na ne ba be hia okwan airport o na se de akwa ne be si achia akonta wo se fe o yoni mo aduma na kaye that me case ne ba manim na mo nchese me ye bi me de say wo ni say my do kan de abra na chase nya wari o it is say amanfo suro me ma no kwa okosra wo yira ma no ko ni business nya business sa oye nipa and then it said say be yet we see as Johnson de wa e de na obey pompo ba ko Johnson enti no woni be man kan enti ase ye adwuma na nipa na fo akonta ba wonya ko ya we yekunu on ade no brother Dave mami mi sa wasem ako sa me meti hei na so wa kwantu na wa ware me what I say na wo ho wo ware me so no wa hu menua mema na me be sha airport na me de be ma fofora be sha na obe ye wa kwanta wo beti ade me na ma so me cousin na bi na odo me cousin me ma menua bi ba me cousin where the ben wo krom ha yetimi de abusuafo nyina aba enya be bi bekam where the be pa na wo krom yes we dia kontafo nyina aba enya de ba ku bi de na otu kwan ana ba ku bi de na oni ho enti odo na abai enti la be bi what dey say de votai o me da nya na fa samu so me to be no de be ma ba be kuna na ba yire wa brochiri a be hwe program isisi ya futu be no de be me okay honestly mom ye mo hihye wo name mom no mom fa say one of those things because tibia na akofa saba okay na me no the only consolation is so you ne do dia obetime we am all right but oba she still yours no also adim sa na mom no you see you always have to win or learn you don't have to lose so you learn from this program awutie no say okwa asusu che ena nipa so a obedi akira akonta ohoho awo yire nche no a wa sheda say o me wife best friend pa any o na say online we dey the cousins nyina we no ne campaign master say any pan so we ni because one e careful akronfo be fa ni enti ni nyina ne say one e man no say muti a mo hye mo so yi aye but mo ne mema ne nkasa ye say sika efe na mo nya bibia na skirt me ye enti be ma no kwa fine 3 months 6 months you come you take off 1 year bia now the 1 year na de kono e wo nti na me pese me ko no no say 12 months dey any 20 years dey any ka 1 year obefa ne saudo anyway when you bo wete me so ka kra me kan say
Ghana for my share yes remo. They say yes nkate bone kate ba ko pe abefran kate dudum ama nkate ni nyina asay enti say no Ghana for ma madaroma ye kunuma na ye mema wa kwantuo mu yes remo moma yentena se na yenya ye din bo na mema ne nso fine bema de oba wontimi ene bema nye de enye pesa na tie say over Bible there was no instance e ka say bema bodwaman e bi si da eso ma bodwaman nyina ye ho no kre e bi kra bema de ho kra no oba bi true oba bi nti wode ye bibi enti wo oba no wontimi ni bema nye de enye pe moma ye hye ye ho so Ghana for ma ye kumu akwantoni entena se na ye din enye de yesremo a onye ready a yesremo enkwaje nhye nye force okay Dave nipa bi abachi abekakara ayeko yo me de asemsire bi bewuram na ma menchia ma de nyina Reverend Prophet Dr. Ebenezer Dakwa Yado daddy so we hear me amechia o eja papa no de bia meka ne do no akwa se Yesu do no ona do meka ne on me na adwuma mo so amene ne ti no obi anim se odo soro nkona we yentem ene de atani eti chia so de na Eshiasa. Medeba aha ti. O da Eshiasa. Eshia no so be the same thing. Aso ba kese pa. Asem ya shia o. Yo, etiro mechia no afei mechia Ellen Edudafo. Afei Diamond Miracle Queen Star. And now for you. Me general manager me woni me kwini me kro kese nyina. And na birthday me fans nyina. Obi opema sem bia mes me don. Mechia no kwanso ngoso. Ai ni wana mechia no. Me dansi de di kan mechia me ankasa me papa. Prophet one daddy opambo nyame hira wona me maame Mrs Mavis nyame hira mo opambo anka bra ya fi na tu da shawa papa ya tosu biem so ekoma me husband UK awama no ne yes ya tosu biem so koma na busiafo anyina mpacho me kunu de wonwie mo ye no ma wa yes ayo na busiafo anyina na me so busiafo anyina yate na obia so beti baby ya duro hin eduru ha na efe ede achede bebere wa ha uyi ba ko a no de amam papa so be yi ba ko ti Dave pacho ben ha na asa wo be so be yi aha bi fam me mpa ba ya bi so ban me bi mu mere tu ya no de amam o sanka wa ko yi mama nka mi okay ne mere ni panyo double no double okay mami nyani se na mfra Okay. Dear Kofor say, sing any gospel song that you like best. Gospel nyunya me nyumbia ope. To chere wadofo nyina sesia. Yeah, you hear about so there. Answer me how na me prepare my voice. Hey. I say imitate any of the former president's voice. Former president for him about you me say ye late Atameso say ye Mahama say when you imitate nipa no voice and any they you best start wo also so say gospel music wo pepa you never hear okay say lumba dey say no your gospel na gospel bia eyode Anamombia metubia Neokwambia mefasu Menya unkuadum Memfriwo Menya unkuadum Memfriwo Erade menya unkua What you say? I be do so kasa hey me JM or say why obey MPP for say akwa bia wo tramika aye friend no same but o mani bebo mu ho no was so we are say so we demand say o say I say yes I was actually Bolga Bamboy was back to Tamale no back to Ashanti region I don't know if Ashanti Modiamo papa ya da masipa back to Bolga Bamboy so na ya wa chede fefefa
Yeah, they free. Yes, sponsors for her. Oh, that's Eddie Mamo. We are be my idea. I don't go na papa. With me, did you be as a man? What's the meaning? Nini aba ho fefo so eja. Gfas. What's the papa? Mr. Jina papa wo UK. Ensiesi ahemfie. Enti obeba no na ahemfie ho aye kama na tese. Bibia so akoso fe. Gfas papa. Aha. Da almost Nne dwumade he ayo soronko ayo nije ayo futuo wa wutifia wo hwe program minim se wanya futuo bebre afrim wa san so asre amoni age de okode esi papa pe ne ma ehia ekoso ne de bebre mo abribia asamba ko ne da bia ndigamo mesi se nyame wo ma ebeyeye wate afia yesi mu 2017 nyame mfa bia akoma so ade emma no se de be ya nyame ani munyam ebedadi yebese kwa afefufuro no na ya dansidie da se ne yebesa Esha wa dio ko sindin di abnaga de do bi ase dieko bedi metina ube hunu dieko aha de matre medwem de midi mani mehuna meka abnaga na matre medwem de midi masubati na meka you will come yente